Жыл самай харатон хүндэг жа арзан хорылдық қаймда. Юнды бұқыта хорылсылай жыл дұрықын, зонды тұлқын, текіта отпускын ойы хилға, текіта мұны бақшыныры хорылданды соғларығын хавадық шыда хорықымны май хары хырвайныға шу, хыр хүнді текіта сұлығы ойы нәреге шығуғы жа. Ордор кылдык хымда мэ харе тон сулуугу жав май майцга ордор кылдык ха решена таны ховиты мэ харе ямарван сулуугу гор ханагдыныгу ханагдана да сулуугу гор ханагдана ана юккан съездиде моно на неделю ехал деп мэ харе ихэдэмрэлтэй харагжги ханагдыйнду кына элтин хендритэн нэглэрлэ тигэт саша олон нэрнод ихнод да хушин хон хайн нэр Гое май болжена. Тимыш я хунды быша адлихан хар болнолда. Июнь собида хуажла, был дыгыбди дургадгыбди. Тихдымне июнь харымне хундышык болны манатта. Угы мане май хара ихе продуктивнавега биде олон жылы хыжыбайын ажла иржа олон зонда харолхада ихе байыртай венепти. В мае у нас вообще великие дела совершались. Во-первых, Великая Победа. В мае оживает наша природа, поэтому май очень хороший месяц, прекрасный месяц. Таны ажлай бэдлар ямарву мэ харе. мэ харе ажлай бэдла ихэл слоги диплом на жылноды хилынхэ элшуды юктыныбде муно харинны харин горванда форум креативных индустрий гашды хавадыхыбде муно мэ нарван нэмэнде ушо элшуды юктыныбде ихэл слоги запслоги ажлак я вонжол венем тилда. У нас будет скоро зачет, это выставка в самом колледже проходить. И у нас май такой... Суетливый, да? Да, очень суетливый. Таны ханахада ямар харатон гойу. Меня ханахада август хар эгэ койгыш хандыгве. Амралтын удырнууд гырда саваро яват. Ажылда алингуй будыш байхышта. Таны ортытны гыртытны су ажыл бабыйгу. Би те юмор модон гыртавэдги те модон гыртавэхада каза ажыл дурын огородиге дихилны Июнь дурэг жаннык туале мэ харе турган дурэг жан. май хара дурохан нэг бага на ажылда хунгун болха. мэ харе дуркада амрал суне амрал тихилна тигетла амрал тия хүлэн ажлаа бүтэжэл венти. Зэ амжыл тукусыя.